Ritukone rya Jumatatu chitariki isano na ibiro mutinyi 11 mwaka iga bwechire bubere 2022 na charagire chinsa isano na ibere na boigone yaliganire bene kurwa sigetasene kia Ndizi TV elindengo letere na yabereka gokorekana kurwa chingongo inye chensi chinga kitoroche abakenya bagendete kurwa ebirengerelio kubatekana no murobeli wa CBC magayo murai wense Dr. William Ruto kurwa ogochikoko Abaigoni gotoroche okubura gwestima ase emitinye tato asensemeri ya Kiongongi iyo gotoka ime ya Kitutu Chache South na baigoni go abarai kora chinsemo baganirie abakenya kwa libaga serikali ya Kenya kwanza hasogo chikoikirani alibalete eira chinga kibale koligia chikura gose bale gokora chikampeni chabo monchi muri eli atariane Fridah Kerubo nyora chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonya gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube na bagotonya gwetera Ndizi TV News na biga sensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.or.ke kwire nanda segekeke elinde ngomanya senchira iyo wenge Abakenya nigo bagendete kurwa ebirengereri byabo kubwatekana no murobeli OCBC oyobere gokoreta liberera asenseito ya Kenya ime county ya Kisii nigo ababwatani abesokia asebaganire omuraibense Dr. William Ruto wategerera amagani yabo ayoganitie gochigwonchererwa ase omurobeli OCBC nigo banyareko abagosingerera buna abana ba grade 6 nigo bale abakemono nabo igokobeira gochia ase Junior Secondary School nigo erachi koleta omuchando monene asebaganire gotigara ase chiskuru cyoboroso horobotira senchera iyo wenge abana ba grade 6 na abana abake bagwenete gosomuna abari bakolete methods cyabana abake abo agutoka ase primary school bali gotoka ase secondary school oisakoligereri ensa bana kuna America igewate pre-K year kindergarten and then you have to are K through 5 year kindergarten to grade 5 abana abo bali elementary school kama yako enda middle school grade 6 grade 7 na grade 8 abana aba bakuruka ekero bakire high school go kire kinkera kini kibwate abana abange nali abana bakogenda ki school kiri ari akikagera bamanyire igento gekoro life skills banyare kwemenya bamanyare kwesiberi kyanga kyabo aende banyare kwemenya bataliko na kolere school then igente kiamatemo ya grade 6 again naro Kenya yoka ya introduce igente tuisakoliye liense ko Dominican Republic na baromba ascribe otemo bakamera kogenda igento geko 66 divided into 3 imetanga ni geko ku initial education yetoko kaga iga early childhood and then wama yakoenda elementary naenda another 3 bagenda middle school tubona ngo korabara amatemo akoba alibaga basuke bagende eleveri ende Magegayo kuborwa gwestima gwetania emitinye tato wana nigo abamenye ba Kiongongi eyo gotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South besokire nabo igokorobekana kubwatekana ndenganeyo anene mono abonchereria ba Kinyonzi nabo igochitinga nigo baerera emechando bagwetera anene mono asebate birubna customer cyabo nigo cyabeire chikogenda boigo nigo baerera naki abamenye bensemi yo babere bagochandika kubwatekana no kuborwa gwestima Again, don't commit you gonna target over me waiting ngoko. Ona chingoko ebichuchu na bwate ebichuchu 500 bikwete byonse bya senje timbwati bolendi. Senje stimanero na tegemete. Wona ngoko cyane chikwete timbwati njerango chikonyora nande ngo chikwira ni eroni na bogolete. Wona bakongo boto bwate tina ne ndeyisa mbaya take tubwante kwira ni chironi. Kire metinye tato. Ekiagara litangane yo achiete gasambe binde gatamba kache ni kubek tatu abwate choko turoge bichuchu egasambe machine eyo. Mainde transformer yeto. Abantu bairanye bato ngaina. Abantu bakachi machine chikwa meta nyomba. Abantu sona gatokantwanda ko liye binyose town mara kwanya ne cham ebigibira kubuno wanafunzi wetu wako tabani kwa sababu
hatuwezi kudurusu vizuri na kuandaa wanafunzi wa kidato cha 4 vile hivyo inahitajika, kwa sababu tumekuwa na hiyo miezi miwili pia stima, na kwa hivyo tunahimiza tunaomba kwa hisani watu wa Kenya Power watuwekee stima ili tuweze kusukuma gurudumu hili na kufunza watoto wetu. Abarai nigo beso kire na bigo kugania Abakenya kwa omurai bense Dr. William Ruto chingaki asoko ene kibunango ikirani ale chira chiri aliete gukwana nigo bene kiribuna serikali ya Kenya kwanza negendete kweroberia ase okorongeya amanganali alete tobokongu ase ense ya Kenya bigo nigo omaseneta Aaron Cheriot ene kiribuna Dr. William Ruto gesa aso ase serikali nigo abeirega korongeya amangana onsi na boigone chingaki aganete chinyinge asogo chigukirani onsi alialiete eira. Badala ya kuchukua watoto wa watu kama unamshuku na kumpeleka kotini, walikuwa wanapiga risasi wanatupa kwa mto Yala. Rais William Ruto wakati alifika ametupilia mbali kikosi hicho, sababu yeye ni mtu anaamini Mungu na anajua maisha iko na dhamana. Rome was not built in a single day. We are laying a foundation. It is from this foundation that all of us will have shelter. Kwa hivyo naomba tuvumilie. People talk about boy child, girl child. People are not talking about homes. The divorce rates are very high. The killings are very high. The decadence and drunkenness very high. Hii serikali ambayo iliingia ya William Ruto wamepata nchi ikiwa mahali mbali sana ambapo kazi lazima ifanyike kwa njia tofauti. Magega y'umugiro ase Kenya Airways wananigo abaraibeso kiri nabo igogo kwanera enganeyo nonya magega yo muwaziri bobosombi Kipchumba Murkomen korangelia okoigwana nabo igogo twara chingwana gati abateneneri bechindege nere wananigo umuraibe kiamagia waipa Kalonzo Musyoka aganirie serikali ya Kenya kwanza gwetoma asoko ene kibnango kwa nabale nabateneneri bechindege asoko ene kibna okoigwana ngotoka kole egati yabo. Therefore, please, my suggestion, Nicoleta, all the pilots, and I'm not aware of any pilot ambaye ni mwanasiasa. So kusema watu wako na economic sabotage, I disagree. And I think that Minister Murkomen is trying his best. That's why I say they need us. We'll help them. Because on the other hand, the pilots cannot say, vuta kabisa, huyu atoke. I spoke to Mheshimiwa Francis Atwoli, sasa hivi yako Geneva, because I wanted his opinion on what is going on. The best thing is always to sit and negotiate. So hakuna kusiwe na hard feelings. Bottom line being, the Kenyans must remain our national carrier. Nyinyi kama Kenya kwanza mkiharibu mpangilio hiyo, hata vizazi vijavyo will not forget it. Abamenyi be county ya Mombasa bono nigo baganirigwe kweroberia ase tsunami erebosio bakoragwa no director on National Disaster Operations Center Charles Owino chingaki bali kurwa amaigelio kubatika no gwetanga ogwonchereria kwelire ase ababwatani abesogetie nigaganitie abamenyi be county yo kubwaterana asobwamo nabigo kwene kingambali go chigo chandika chingaki tsunami erache. Ningependa kueleza wale wakazi wa Mombasa kwamba ni lazima wajue janga hili la tsunami ni janga la aina gani na ni njia gani ambaye wanaweza kujitayarisha ili kuweza kukabiliana na hili janga. Kwa mfano, wakielezwa kwamba kuna tetemeko la ardhi limefanyika katika bahari la Hindi huko pande wa Java, na yale mawimbi yatafika hapa tuseme baada takriban masaa 8 hadi 9, ni vizuri watilie manane yale ambayo wameelezwa na wafuate zile agizo ambazo wamepatiwa. Hiyo itawasaidia sababu itapunguza uharibifu ambao itafanyika, na pia hatutakuwa na kupoteza maisha. Tungependa washikadau hizi madrills sifanyike kila wakati, so that watu wetu waelimishwe na disaster which can happen at any time.
you cannot predict a disaster. It can happen at any time. Vile tumeambiwa na director, within 8 hours tsunami ikifanyika katika pale bahari inaweza fika hapa in 8 hours. So we should be prepared to know what we are supposed to do. Umanche umarigereria kurwa soro batyorio nigo naikire omweli obwa mangana maye asebire biga kondengo gosabato basagoskato basakonyagara chikoraga chinsa 10 ayo na mange no yanyara sinchira iyo winge nyara sinse mochiche mitandao sensemo ya Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News na bega sensemo ya website na bagotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke magachi kamera soko ni kimuna ebi chana boigo eliogira gwikira sora senchira ya bene nere Abigail Nyanchama ile tariane Fridah Kerubo nkukoganiria oboligereria obia.